kurve i kriminalci, da Srbi su kurve i kriminalci. Ja sam Milenko Ž. Panić, poznatiji pod nadimkom Cvigi. Rođen sam u Loznici 16. jula 1954. godine. Ono srednje slovo Ž ubacujem iz pijeteta prema svom ocu Živojinu i pradjedi Živojinu, koji je ostavio kosti 1914. godine u zloglasnom logoru Ašah. Inače, nadimak Cvigi dobio sam po najpoznatijoj manekenki 60. godina prošlog veka. Dobio sam taj nadimak zbog moje sklonosti ka devojkama koje su Cvigi zgodne, tanke, vitke i tako dalje. Trudim se da opravdam taj nadimak i evo, kao što vidite, u tome još uvijek uspevam. Osnovnu školu sam završio u Klupcima. Ovaj deo Loznice mnogi nazivaju Lozničko Dedinje. Ovdje sam uzrastao, ovdje sam se rodio i uzrastao i čini mi se da nema ljepšeg mjesta od ovih mojih klubaca. To je aluzija na Vuka Stefanovića Karadžića, kao što je pomenuo svoj Tršić, tako. Nakon osnovne škole završio sam gimnaziju u Karadžiću u Loznici. Posle gimnazije otišao sam na fakultet, ekonomski fakultet u Subotici, poslovno-pravni smer ekonomije, dakle sinteza prava i ekonomije. Dalje, moja malenkost ima širok spektar aktivnosti, širok spektar interesovanja. Najprije bih pomenuo strane jezike. Ljubav ka stranim jezicima, ljubav ka lepoj reči. Tu ljubav mi je usadila moja nastavnica srpsko-hrvatskog jezika Dušanka Vragolić-Mićanović. To je, da vas podsjetim, majka našeg poznatog glumca, lozničkog glumca Dragana Mićanovića. Zahvaljujući njoj zavoleo sam lepu reč, knjigu Lepu reč i zahvaljujući njoj uspeo sam da savladam više jezika i ubrajaju me kategoriju hiperpoliglota, jer 7 jezika govorim, pišem, čitam, a sa još 13 se služim, dakle pasivno znanje stranog jezika. Dalje, mogu vam reći da sam dojen marševa, volim pešačenje, to je jedna od mojih aktivnosti za ekologiju tela. Do sada imam 22 marša, 19 cerskih marševa i 3 marša do Gučeva. Muzika je također jedna od sfera mog interesovanja. Kao što je poznato, muzika je esencija umetnosti, a esencija, kao što znate, umetnost je esencija života. Suština umetnosti je, kao što znate, transcendencija, prelazak iz onog normalnog, običnog okruženja u bajkovit svijet koji se rečima ne može opisati. Zahvaljujući muzici zaista svako večer uživam, slušam, da vam ovdje jednu tajnu, 2 emisije klasične muzike. U 18:00 na Radio Beogradu 1 emisija se zove Susretanja i emisiju na programu Radio Republike Srpske slušam od 22 sata i 15 minuta do 23 časa. Uživam u toj muzici i evo mogu da pomenem jedno delo koje me oduvek fascinira i to mi delo predstavlja inspiraciju u životu. To je Nokturno u S-duru od Frederika Chopina. To je praktično delo predstavlja esenciju, kvintesenciju, odnosno kvintesenciju umetnosti, odnosno otelotvorenje realne suštine umetnosti. U svetu sporta sam poznatiji kao fudbalski žongler. Naime, nakon aktivnog bavljenja fudbalom, u kome sam relativno uspeo, jer nisam do kraja iskazao svoj talent zbog toga što sam isuviše veliki individualac za kolektivnu igru kao što je fudbal. Okrenuo sam se nakon aktivnog igranja fudbala žongliranju sa fudbalskom loptom. Nastup koji je ostao za nezaborav mi je bio u Nišu kada se opraštao od aktivnog igranja fudbala legenda jugoslovenskog i svetskog fudbala Dragan Stojković Piksi, sada selektor fudbalske reprezentacije Srbije. Tada sam zabavljao publiku na legendarnom Čairu, niškom Čairu. 20.000 ljudi me je pratilo, sat vremena sam žonglirao sa fudbalskom loptom i lopta nijednom nije pala na zemlju.
Što se tiče žongliranja, kako sam počeo? Evo, mogu vam otkriti tajnu. Ja sam bio u gimnaziji i u pauzi učenja, učim 45 minuta, onda napravim pauzu od 10 minuta, uzmem loptu i meni je to bio pravi relaks, pravi odmor da nastavim dalje. Tako sam počeo i najbolji rezultat mi je do sada 10 sati 37 minuta, a uskoro namjeravam i da napravim jedan rekord za Guinnessovu knjigu rekorda, da vam sad ne otkrivam tajnu kakva će to biti aktivnost. Dalje. Moja malenkost se nalazi u penziji od 16. jula 2019. godine. Međutim, nijednog jedinog dana od tog 16. jula 2019. godine nisam u penziji ni mentalno ni fizički. Kako? Jednostavno, nastavio sam da radim, da obavim jednu aktivnost honorarnu u jednom privatnom preduzeću i nakon toga pešačim. Svaki dan u okviru posla i van posla pređem najmanje 25 km. Nedavno sam izračunao jedan podatak koji je prošao za nebericu. Prešao sam u zadnje 3 godine ukupno 30.000 km. Što se tiče daljih aktivnosti, namjeravam u toj sferi da pokušam da napišem i par knjiga i upravo moja malenkost radi na tom planu. Trenutno pišem knjigu Gens una sumus. Tu obuhvatam ličnosti koje su ostavile trag u mojoj duši, odnosno unapredile moju ličnost i oplemenile moje biće. Biće negdje oko 300 ličnosti iz sveta, iz Srbije i sveta, koje su uticale i oblikovale moj sadašnji status, oblikovale kao biće. Ja ne bi bio ja da nije bilo to uticaja tih ljudi koji su zaista imali veliki uticaj na mene. Dalje, mogu vam reći da pišem drugu knjigu koju posvećujem mojim ispisnicima. Dakle, ljudima koji su rođeni 1954. godine. Evo, da napomenem usput koji su to par ljudi. Imam i 2 Nobelovca. David Grossman, čuveni izraelski pisac, je i moj ispisnik. Kazuo Ishiguro, japanski pisac, Nobelovac, također je moj ispisnik. Emir Kusturica je moj ispisnik. Rada Stijović je poznati leksikolog, lingvista je moj ispisnik. Dalje imamo 2 predsjednika aktuelna, i to velikih država. Aleksandar Lukašenko je moj ispisnik i Recep Tayyip Erdogan također moj ispisnik. Nakon te knjige, znači ovim mojim ispisnicima, pišem knjigu aforizama, grafita, viceva i tako dalje. To su aktivnosti za ekologiju duše. Također da naglasim da sam vrstan poznavalac latinskog jezika i esperanto jezika. Latinski jezik sam učio u gimnaziji. Moj profesor tada je bio Dragomir Antonić, popularniji pod nadimkom Lušo. On mi je usadio ljubav ka latinskom jeziku i mudrim latinskim sentencama. Evo za ovaj susret da vam bar prezentiram par mojih omiljenih sentenci. Se ipsum incere pulcherima res est. Sebe pobediti najlepša je stvar. Imperare sibi maximum imperium est. Vladati sobom najveća je vlast. Homo ipse est faber fortune sue. Čovjek je sam kovač sreće svoje. Sapiens omnia sua se comportat. Mudar čovjek sve svoje sa sobom nosi. Što se tiče esperanto jezika, mogu da vam kažem da sam svevremeno u 2-godišnjem mandatu bio i predsjednik Republičke organizacije, dakle Saveza esperantista Republike Srbije. 1987. godine bio sam vođa srpske delegacije. Dakle, vodio sam oko stotinak esperantista iz Beograda i okoline, znači čitave Srbije, na 100-godišnjicu esperanto pokreta u Poljsku, u grad Varšavu. To je bio nezaboran doživljaj, dakle doživljaj za nezaborav, kao ovaj doživljaj koji sam imao kao žongler na oproštaju legende našeg fudbala Pixija. Što se tiče esperanto jezika, da za mlade naglasim da je to remek delo logike i jednostavnosti. Ako naučite esperanto jezik, vi ćete bez ikakvih problema naučiti još 10-ak jezika. I zato savjetujem lernu esperanton, la tuta estos via. Učite esperanto, ceo svet bit će vaš. Treba naglasiti da je moja velika ljubav knjiga. Knjiga nije to zavisnost
od knjige. To je pripadnost knjizi. Ne mogu da zavisim jedan jedini dan da ne pročitam bar 50 stranica neke knjige. Ni jedan jedini dan. U skladu sa onom latinskom poslovicom nulla dies sine linea. Ni jedan dan bez linije. Čitam jer čitanje praktično predstavlja istraživanje sveta. Knjiga je moj život kao i lopta. Preporučio bih mladima da čitaju, obogaćuju svoj vokabular i naravno žive, oni na taj način multipliciraju svoj život. Žive znači hiljade života, na taj način obogaćuju i svoj život. Preporučio bih mladima najpre knjigu od moga saborca Miodraga Miše Majića, da vas posjetim, to je sudija apelacionog suda u Beogradu, napisao je par knjiga, ja toplo preporučujem knjigu Terca zla. Dalje preporučujem knjigu od Đorđa Lebovića, Semper idem, uvek isto, genijalna knjiga. I na kraju preporučujem knjigu od doktora Kenana Crnkića, 7 tajni uspješnih ljudi. Zahvaljujem se svima koji su kreirali ovaj program kod Svete podcasta. Apelovao bih na mlade da se bave sportom, da upražnjavaju sportsku rekreaciju i uvek će biti vitalni. Moja malenkost namerava da doživi 100. godinu. Pozivam sve da dođu 16. jula 2054. na moj 100. rođendan. Jedna mala anegdota. Već sam rezervisao svoju frizerku Slađu uoči 100. rođendana da dođe da me pošiša. Doviđenja, hvala. Doviđenja i svako dobro i hvala vam što prepoznajete kvalitet. Ako ovaj kriminalac, da sam